یەکێ نیسانێ لە ji bo Şêx Mexsûd Eşrefiyê jî hevpeymanekî hate îmzekirin û elan bû ji her kesî re ku wê Şêx Mexsûd Eşrefiyê du harên Helebê ne yê bajarê Helebê ne melhev kir ku em quwetên eskerî dervayî yê ewlehiya hundirîn li wê derê kesek nemîne ji xwe me gav avêt me hevalên mên ku wekî Qesedê tên naskirin yani ji komandos bigire ji hevalên mên herêmên derve çûbûn wekî teqwiye ji bo Şêx Mexsûd Eşrefiyê wana hatin kişandin û pêş çavê her kesî ve wana hatin kişandin. Her wiha yani hêzên ku li wê derê dimîne bi rengê yani ji bo parastina hundirîn tenê xwe bi cî dike kî wisa jî bû bi rastî ew na jî hatin hiştin û bi vî awayî heta gotina wan e ku hûn dikarin 10,500 yani hêzên hundirîn hûn dikarin çê bikin alîkariya me bikin di vî alî de yani em ji wê re jî rastî wê demê em ji wê re jî vekirî bûn hevalên mên ku bûn rêvebiriyekî li wê derê mayîn û heta niha jî li wirin bi wî awayî jî yani xwarê xistin dikin ji wê re vekirî bûn ji wê re vekirî bûn lê ev itîfaqiyana hemî jî hatin paşçav kirin yani ev ne Qesedê kirin me niyet bû ku herkes têde hazir bibe ku destûrek were çêkirin ya lijne çê bibin ne tiştekî ew qas acele bû diyar bû ku destûra xwe amade kirine piştî hema piştî hevpeymanê bi du roja me ne meqûl e mirov du roja de destûrekî çê bike ew çi destûrek û du roja de were çêkirin yani û viqa tiştên ku te pê soz dayî te li ser yani ew avêtî tewqîa xwe avêtî yani hevpeymanekî bi vî awayî te çêkirî pişiya tevayî dinyayê de tu çawa dikarî hundirê du roja de ya yani paşçav bikî û destûrekî îlanekî ji destûrekî re were çêkirin ku yek ji van tiştan têde ney ne demokratîk e ev ne demokrasî ye çi eleq xwe bi Qesedê heye her wiha yani ala esas meclisekî parlemanekî Sûrî herkes xwe têde temsîl bike niştimanî bê herkesî hemêz bike were çêkirin ka yani ew ji xwe nêrîn nehatin girtin hilbijartinên demokratîk gerek behtana çêkirin gerek herkesî cî xwe têde bigirta û evana temsîla hemû gel bikirana heremên me jê derxistin heremên Swêda jê derxistin û hilbijartinekî wekî tiyatro yani mesrehiyekî bi rastî hate çêkirin tiştên bi vî awayî dibin serê sedê nizanim heftî serok komar hilbijêre nizanim serê sedê nizanim çi qas wê bêhlin li jine bi xwe hilbijêrin û nizanim çi qas yani ev çi parlemanekî çi qas kesî tê ava kirin heftî kesê wê eger ku wê serok komar hilbijêre yani navê vê nabe ne hilbijartin navê vê nabe ne yani em giraniya meselan gerek e bihêlin gerek ev gel bizan be ku tu çê dike û gerek têde xwe temsîl bike êka ev jî nehat çêkirin di nefsê wê wextê de yani bi rastî qirkirinekî li ser heremên mên beravê yê Sahel gelê me yê Elewî hate çêkirin û bi navê eno filûlê nîzam û nizanim çê tu şer dikî eger li hember insana gerek e silahê xwe hebin yani te bi xwe efû derxist artêş hatibû belav kirin yani eleqa xwe artêşê re nîne gelek însanan çawa yani ne hiqûqî ne qanûnî ye ku tu piştî efwekî derdikevê bila herkes herê mala xwe em dengê xwe nakin ji her kesî re û piştî wê re tehemlekî bi vî awayî li ser wan însanan jî bikî ne adîl e yani ne qanûnî ye eger ceza dixwaze bîne mehkemê mehkemayî bike edam jê re derdikeve ew pirsgirêka te ye yani eger hebe li welatê de nizam muebbet jê re derdikeve bigire hepsê yani ew girtiye muebbet girtiye qanûnê re çi eleqa vê qirkirina ku hatî çêkirin bi hezara însan ti pêş çavê dayîkê wan bavê wan yani bi rengê wehşî
وحشی قتل بکی چه علاقه خواب نه به اسلام را نه به باوری را نه به حقوق را نه به قانون را علاقه بتونه تونه اما خونین نوی آسته و تشتکی بوی آوای براستی جبو گل سوری تواییه یعنی شخوام سرساقی تخوازن توایی انسان براستی به سوچ به سبب هاتن قتل کرن زاروک وان جبر چاوی وان هاتن کشتن و برنگی کی اهانه هاتن قتل کرن سر زاروکا جه کرن یعنی پیش کامیرات هاوه نه انسانیه نه گاوین انسانی بود علاقه خواب سوریه بوی نجیر نینش خواه یعنی پشتی همان پشتی اتفاقیه بود لسويدا مها تموز تباغ بو يعني إريشين كوهاتن شكرن يعني مروف تكاري براستي أوجي قركرن بو أوجي قركرن بون يعني ت قاف دشي عالمي وأهلي خوا قلي خوا تنتكي بيبي أوي شعلق خوا باتفاقية ده آداري رهبو يعني شعلق خوا بقصد يرن هاوي هي يعني قصد شبكة جبوكو افتش تشينا بن قصده شبكه براستي جبو ما بلكي هيزكي مزن اكو امنها دقرنش توايقه لسوري يعني كو سوري بقالي خوفا ببكاتين خوفا حمية ديت راستي كي قصده هي همبر ظلم و زورداري همبر داگر كري همبر پرگالن نه ديمقراطي تكوشين دكي شر دكي وكيدن تشتن جهاتن كرن على خب مرت هني نب بذهنيتها مرة نب فكرة مرة نب باورية مرة نب فلسفة مرة جيانيرة تنية يعني جبو فيجي دستور ما أفكر دستور ما أفنكر نرينا ما بلنا هاتن قرتن شخوا نشرت نرينا ما وري قرتن يا شرطك ونرينا يوري قرتن رفبريا ما خسربو جنديتي وهاتن حتى نهاجي جنديتي واتن يعني رفبرية كي 10 سال 12 سال تجربة خويا إدارة كرنه هي دستوري خب خوجي هي يعني ما نهف بيمانة ما يعجبكي هي أم لسرويد مشى وأم جوي درنا كفن يعني إيه وهركس يعني يكود في آخر جيان دكي بحمو مكونات خو تصديق كريه لسر نقاش كريه وبهفرة درخستيه هف بيمانة جواكي أوه دستورة منها أوه يعني أم لسرويد مشن أم نكارن دستوركي تك يكرنج به أم سرب مشن قبول بكن ممكن شخوا بمبدأ في هف بيمان رجي دجي هذا يكجي بندن أساسي هف بيماني راستي وجركي بأولى وآزاد بو يعني هري زيدا مثلا أولهية جبو مدبي برسكريك منها بحثا قلك تشتانكر وأمفينا بريدة جبيرانكن يعني نتني قلي علوي قلي درزي يانجي قلي مين لفان هرمانجيان دكن بقتل عمنا روبروهاتن بقركرنيرا روبروهاتن ما دهون الصالة دا أوجي راستي بويركي پر بإيش و ام سرساغيش قال خوي خريستيان رجي تخوازن يا مسيحي رجي تخوازن يعني كليسا ماريلياس هندري شامده هندري عاصمه مدى يكو ام حميد بيجن جي هري اولى الور تقمنيك وهات شكرا قربانيه بيستو د شهيد و اوقاز جبرينداري باوريكي يعني مروف بفي اواي اگر بنرخينه و اوه هندري ساله ده بشتي بيمانا يكي نيسانه يكوش بو شيخ مسعود اشرفي جي تشيبو دشرن يعني بري چند روجاش خوش شركي تشيبو يريشيوان تشيبون لسر هزمن الودري هزن هندرين يعني الودري ريش تشيبون ماجي شوباند و هروها بري ويجي ديسا ريشكي هاتا تشيكرن براستي يعني اگر نرخاندنكي راست جوي مسألة رواري تشيكرن لهنجتا كو فتساندنا إراديكي اف نسكاتين ناين قبول كرن و أولهية جي پر إشارة أولهية نادن مروف بركو صبا اگر چو سر عرض أخوة ديسا بإهانة را ديسا برومتية را ديسا
رواندنا را دیسا بخستنا حبسا را دیسا زامچره را روبرو وریسه ام نکارم ببیجن کو او ناوی بینه وگره نجبو عفرین نجبو سرکانیه نجبو گریسپی یعنی ناوی بینه وگره و حتی نها بدهان جین کو لوان داره هاتنه چی کرن جالی هزین در واره یعنی در واره هزین او نداگر کریه لازمه عرضا باجارن سوری جي سوري عربي كيلو دريه لازم او خب ماشينه وگره هري اولا اوه يعني كو خو مشان كو خو باراست كو خو تمثيل كر بالزمان خو اخذي خوند نويسان علمي وكس جيرانه بجريات خوهر اگر بفي اواي بب اولا راسته يعني وام باور دكن قالي ماجي السيرفي اساسي ويزانه بوني ديه واخميه امي لي فيجرن طبعا يعني بهاي وتشيج دبه امي لي فيجر يعني خو يك جبندن اساسيه ومنطقه ماجي يعني كي جان قال يعني يانجي ملت جي كي جان باجريه دكاري فيجري اگر سوجن همبري جواكي نكربن دستخو نكت به خوينا زاروكن في جليده وفيجري مالا خو چمانه تكاري وگری او جبو توای گلن کو هاتی درخستن جوالات خو احتیاجك بفي اوي هندري ساله ده کنفرانس کی یگرتنا هزن کرد اكو جيان دكن لروجاوای کردستان مدید و اف گلمه کرد بحمو فكر وبهوريان حزبان طبعا خدي حقكيه كو اوجي خد تمثيل بك معناها بحثا تمثيل وهبونا وهمولاتيه كي ازاتكر امجي وكي قالي كورت كو اجي وكي جنكي كورت براستي دخازم كو برنجكي هفقرتي برنجكي تمثيلا كرديتيا راست لسر اخا خو د باجار خو ده د گوند خو ده لسر عرض خو از جیان بکم يعني و هفگرتنا کردایان جی کنفرانس کی کردی بوی اوای چیکرن بونا خودی طلبن يعني خودي هويه انه اجي حقي مني خو تمثيل كرني هي وكي انسانكي وكي جلكي كردي يعني حقي حمو مروضه ويما يجي فاف نمعناوي نجات برستي لازم تشتكي بفي اوي نيفهم كرن بونا جلي كرد هبونا جلي كرد پرگالکی دولتکی سوری اكو هر کسی تمثيل دكي ديمقراطيك هزكي مزن وبده سوري تواهيه ام دفي قناعتي دنا وام باورجي دكن كو كرد ببن خدي حق خوي زمان وكي جلكي اعتراف به وري كرن همولاتيكي ازات وري داين ج كردان رجيش بركو جلك كردما حتى نهاجي مكتومن يعني ب ناسنامنا اجنبينا اجنبي يعني تلولات خوش عندك اجنبي يعني بفي اوينا اگر او يا ورداين او حقي هبونا خو تمثيل كرنا وكي كردكي ورداين وخدمتين قال لك مزن جتواي سوري روري كرن يعني لازم سوري بحمو مكونات خو فايده ج امبيجن فكر ورامان وذكاء وخبره علماندن ين في جليجي وري قرتن ووري ديتن نخوا تشتكي ام دخازن نجدا بونا تشتكي كو ام دخازن نجات برستيه جبركو ام شخل همبر وينه يعني تشتا ام دخازن وكهف بهفره لسربي اخي جيان كرن شخوام نكا خو جداكن يعني اگر هناك دفكرن كو قالي كرد خوازي خو جداكي نظام او بكي ام نكارن ام العفرين ناف هفدنا ام الحلب ناف هفدنا ام الشامي ناف هفدنا ام الحمص وحما ونظام كدري ناف هفدنا ام الجزيره ناف هفدنا ام ناف هفدنا كيد بيجيكو امي
ام دخوازن خوجودو جدا بکن شخوا اوکی ولی نراسته یعنی سوری موزاییکا گلانه هر گلکی حق خوی تمثیل کرنه هي ام جوکی گل کرد خوازن خوا تمثیل بکن وکی کردک پاراستنا جنجی دوی ساله ده براستی خودی میراثه کی گلک مزن ای برخدانیه و هر وها يعني برخداني بحمو آليان يعني تبيجي آلية عسكري ده تبيجي آلية سياسي ده تبيجي آلية جواك رخصتن كرنه و براستي برنگكي ديمقراطيك جيان كرنه ده و هر وها جي خو پرورده كرنه ده يعني ام خودي ميراثه كي قلك مزن و اف ناجي ايرو ده طبعا دنيا شاهده كو في هزه هزا جن آخو سر براستی جی الشرکی به هم پا الهمبر پاشوروتیا جواکی جی اکو دایی هیا و همبر پاشوروتیا کو د شخص داعش و گروبن تروری یکو هنه الهمبر وانجی گلک برخدانی کی مزن سری را کرنه کی مزن دایا چیکرن و میراث کو هاتی چیکرن ای سال دوی شریده جی ديار بوكو ببيشنكتيا جنا كرد عرب سوريان أسور ويكو حمو بيكاتين كود يبجد جي خود يقرن براستي أمبون خودي جيكي قالك مازن دفي برخدانية ده هم جن دجواكي ده بو بيشنغا شري قالي شورشكري ما دشهيدن كو السادة تشرين دجي فياديت هم دشار دوكي يبجي بو بارازوانا آخ چاند و تشتن هي نرخن هي ايكو براستي هاتنا آوا کرن بو بارازوانا و یک دقيقة بتردد نزي تكوشين نبو يعني ما فيها دي الشخص يقول لك فرماندار من شيء تهورونا هي فرمانداره کی می جن اکو لسده تشرین الهمبر چتن دولت ترک شرک رو شهید کد هوالن مین دنجی هوال جندا هر و هالقرق وزاق فرمانداره کی کو بتکوشینه کی گلک مزن دا و قاف پاشتنا آبد بالعكس هر پیش تچو و بفي اواي جيشتا شهادتي وهر وها بالدهان هوالين دنجي ام دكارن ميناكا وابقرن ايكول من بجي تكو شينكر هوال نرجس جيبوكو نكوي دستي چتين تركان ده لمن بجي بچند هوالين خوين جنرا وطبعا هوالي خود رجي بمبخ خود التقيني وتسليم نابي تكوشينكي برمزنا يعني افيا نا تشتنكو إنسان نورمال بكن إنسان طبيعي بكن يعني نتشتكي بفي أوي هيزك جير لازم إرادة جير لازم باوري جير لازم بخو باور بون جير لازم يعني دفي صالة دجي أو طاقة أو باوري أو إرادة دركته هولي وبراستيجي ما دقلك مجارن وكي پرورده وكي نرخاندنا تجربين خوين شر جوینن من اکو کنسیا میا یپجی اکو هاتن دار خستن جوینن من سالانه اکو هاتن دار خستن ده ما رنگ هری باش خوری خستن کرنه جواک ری خستن کرنه جن ری خستن کرنه و لسر مفهوم خو پاراستنه يعني ام چا خو بپاريزن لسر و هم جوین نقاش پرورده خوری خستن کرن هاتا چیکرن افجی بو يعني تراكمكي براسي نرخان بو فايدة كي كو جواكا تواياره جبركو ام وياد زانن يبجه پیشنگتیا شرکی الهمبر داعش شکر و حتی رجا ایروجی هجی پیشنگتیا توایی جنا جبرکو دیه پجه ده تنه جنا کرد جنا عرب جی خانه گرد حمو نتوان ایکو باوری دکه به آزادیه باوری دکه به هبونا خواه براستی جی خود وی شریده گرد و اف سال جی جبو مبو ساله کی تجربه کی گله کی مزن کو ام بکاربن وکی پجه ده شرده ده سیاست ده
د خۆپاراستنê de di meselên civakî de daha baştir bibin xwedî pêşengtiyekî mezin salekî ji bo me jî têr û tijî bûye. Encama vê salê hemiyê de me derxist zanebûnê ku civak û jin bi taybet yani bi rêxistinkrina herî rast a azad komînal yani a sosyalist û biya xweparastî. Bi rastî dikare bibe xwedî hêzekî mezin a ku li hemberî tevayî êrîşên ku li ser civakê werê bisekine. û em di pêvajiyên pir rehet re derbas nabin. Em lazim e xwe nexapînin û nebêjin her tişt xilas bû. Ji ber ku pergal avakirin zamanên dirêj dixwaze û em vêya pir baş bizanbin. Wekî herem dibin ixtîbarekî de, dibin lêpirsînekî de û dibin tecrüban de derbas dibe. Tecrüba herî jiyanî bû û ya ku herî xweşik derkete holê tecrüba ku me li Bakur û Şatê Sûrî jiyan kir. Bi aliyê xwe yê civak meşandinê re, bi aliyê xwe yê eskerî re, bi aliyê xwe yê rêxistinkrina jin û temsîlkirina jin re, bi aliyê xwe yê hemû pêkhate bi hev re jiyan bikin, gel bi hev re jiyan bikin. Me tecrübeyekî gelek mezin me dît û em me derxist e zanebûnê. Ev ya ne tenê bigotin. Ev ya ev 12 sala em jiyan dikin û em dibînin û herkes dibîne vê. Ve ji bo vê banga me ji bo hemû jinan xwe baş rêxistin bike. Tevlî xebatên rêxistinbûyînê, xebatên komîn, xebatên bi azad jiyankirinê, bi rengekî demokratî jiyankirinê, avakirina vî welatî de, avakirina pergalê de ku ciyê xwe bigire. û tevayî gel bi giştî jî yani ez dixwazim bibêjim ihtiyacekî me bi vî awayî heye ku em xurtir bin. Hingî tu xwe xurt bikî, hingî tu xwe rêxistin bikî li hember çi êrîşa ku werê kirin. Ez tenê behsa eskerî nakim. Li ser civakê werê kirin, civak biparastin. Civak bi zanist xwe diparêze, bi rêxistinbûyînê xwe diparêze. Yani bi fikir xwe diparêze. û fikrekî demokratî û komînal be dikare xwe biparêze. Li ser vê esasî tevayî jinên ciwan, tevayî jin li ku derê dunyayê jiyan bike bilanê. Pêwîst e em bizanbin ku em bê hevdû ne tiştekin. Ger em rêxistinkrî bin, ger em hevdû biparêzin em dikarin li hember dagirkeriyê, em dikarin li hember nijadperestiyê, em dikarin li hember zilm û zordariya bi hemû rengî em dikarin bisekinin û bihêviya salekî azad, bihêviya salekî bêşer, salekî ku di hundirê aşîtiyekî mezin de, li hev hatinekî mezin de bijî ji bo hemû gelê Sûrî, em hêviya me bi vî awayî ye û em ê ji bo wê bixebtin. Ji ber ku armanca me Sûriyekî demokratî ê ku herkes temsîla xwe tê de bibîne, ev ya em wek xeyal nabêjin wê pêk were. Em pê bawerin, em ji bo wê jî em ê tekoşîn bikin û ji bo tevayî gel salekî bihêviyên mezin ê aşîtiyê dixwazim û azad bijîn û ji bo we jî spas dikim.